hasigaye iminsi itageze ku 10 kugira ngo transfer z'abakinnyi baturuka mu makipe agenzurwa na FIFA zibe zirangiye hamwe na hamwe ku isi. Ibyo rero nibyo tugiye kugarukaho muri transfer zigezweho aya masaha, kandi tuboneraho no kwifuriza weekend nziza kuba yizihiza. Hari abantu batagira weekend bitewe n'ibyo bakora. Mwese rero ndabasuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza, kandi nongeye kubaha ikaze nanone kuri AZ Kigali. Ari nabwo mbabwira ko tugiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi ebyiri. Turagaruka kuri deal ya Newcastle, tugaruke kuri Arsenal, by'umwihariko tugaruke no kuri Chelsea. Tuyirebe neza tumenye se abakunzi bayo, dore ko mbona ari na benshi cyane bafite amatsuko bambwire se bakurikije uko babona equipe ya Chelsea yubatse gutwara igikombe cy'isi cy'amakrebe, gutwara Conference League, ukaza ugahitunganya ku mukino wa mbere ufungura shampiyona. Ese mubona equipe yubatse ku buryo ishobora guhanganira Premier League cyangwa ni kwa kundi n'ubundi zaza irwana no kubona Big Four? Ibyo rero nibyo tugiye kugarukaho. Turatinda cyane nanone kuri transfer, kuri saga ya Alexander Isaac, hagati ya Alexander Isaac, Liverpool na Newcastle, ninde wigiza nkana. Ibyo rero nibyo tugiye kugarukaho cyane. Icyo tugusaba rero no gukora subscribe kuri AZ Kigali. Ibyo byo rwose nibyo tugusaba byonyine, ibindi byo turabigukorera byo kukugezaho amakuru ndetse n'ubusesenguzi bwimbitse kuri ruhago y'abanyaburayi. Kuri Chelsea, nubwo igikombe cya Club Cup cyangwa se igikombe cy'isi cy'amakrebe yagitwaye, cyatumye rero Chelsea itayivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imeze neza cyane. Amakipe yose cyangwa se abafana b'umupira ku isi bayita Champion du Monde. Blues ikomeje kugira akazi kenshi muri no mpeshyi ku isoko ry'abakinnyi, ikomeje gukora ibitendo, ikomeje gukora udutendo. Ejo yasinyishije Insisco, kugeza ubu ngubu Stamford Bridge yagiye gusinya sinyatire ya nyuma kugira ngo abe yakerekeza muri Strasbourg, aho agomba kugenda akamarayo umwaka umwe. Impamvu uno mugabo bisa nkaho atari Chelsea iri bwishyure nka Chelsea, ahubwo hari bwishyure company ifite Chelsea na Strasbourg, kuko bundi nta kipe yemereye gutiza abakinnyi barenze 3 mu ikipe imwe. Niyo mpamvu rero Insisco yaguzwa kishyurwa na company ariko ntiyishyurwe na Chelsea. Ariko nako mwagombaga kukamenya. Ikipe rero ya Chelsea yatangiye isoko ryo kugura no kugurisha abakinnyi mu muvuduko isanzwe igira n'ubundi muri Mercato. Ubwo rero igikombe cy'isi cy'amakrebe cyagiye gutangira imaze kwibika abakinnyi bagiye batandukanye, harimo nka Jamie Gittens ndetse na Liam Drape, mbere yuko baje kongeraho Joao Pedro igikombe cy'isi kigezemo hagati, ndetse agakina n'imikino 2 ya nyuma, aho yaje no gutsinda n'ibitego 3, 2 yatsinze kuri match ya demi final ndetse n'ikindi kimwe yatsinze kuri finali, ubwo batsindaga Paris Saint-Germain ibitego 3-1. Ubu rero ikipe ya Enzo Maresca irimo kwitegura urugendo muri Champions League muri uno mwaka w'imikino. Mbibutsa ko tombora izaba ku itariki 28 z'uku kwezi. Urumva ko nejo bundi kuwa 4, aho nibura amakipe 2 yo mu Bwongereza agomba, uko byagenda kose, amakipe 2 yo mu Bwongereza agomba gutombora ikipe ya Real Madrid. Nako Real Madrid igomba gutombora amakipe 2 yo mu Bwongereza. Rero na Chelsea ishobora kuzamo, ntabwo mbizi. Reka tubitege uwo munsi wo kuwa 4 ku isaha y'isa moya. Tombora ikaba izabera mu gihugu cy'Ufaransa mu mujyi wa Monaco. Nibwo rero amakipe bizarangira amenye amatsinda agomba kuzaba abarizwamo yose, na Chelsea ku munsi wo kuwa 4 ku isaha moya bizarangira imenye itsinda izaba irimo. Ubu rero Enzo Maresca yatwaye Club Cup, atwara n'igikombe cy'isi cy'amakrebe, ndetse arangiza no muri Big Four mu Bwongereza. Ibyo ngibyo bimuha credit nini cyane, bituma yaba Chelsea nka board, yaba Chelsea nk'ikipe, yaba Chelsea nk'abafana ndetse n'abakunzi b'umupira muri rusange bose batangira gushyira Enzo Maresca kumutegimi. Baravuga ati, niba warakoze bino byose mu mwaka wa mbere, ese why not noneho utaba title contender? Ugomba guhatanira igikombe kandi ukitwara neza muri Champions League. Ibyo ngibyo uko abafana babivuga n'abayobozi ba equipe muri rusange niko batekereza, ibyo bintu niko babitekereza. Already urumva ko igitutu kuri Enzo Maresca kirimo. Imagine iki kiganiro ndi kugikora match ya West Ham na Chelsea itaraba. Ibaze iyi match ije kurangira Chelsea itakaje cyangwa se ikanganya nanone match ya kabiri ikurikiranye. Already igitutu cyaba cyatangiye kuba ku mutoza ndetse no ku bakinnyi. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane.
bamwe mu bafana baba bumva ko ekipe ya Chelsea igikeneye gukora byinshi kugira ngo ibere ikipe ikomeye, nko kuvuga umuzamu wacu ntago tumwizeye, abadefanseri bacu ntago ari abadefanseri bakomeye. Nyamara ibyo bintu Chelsea nk'ikipe ndetse n'umutoza ahora bigarukaho mu press conference. N'ejo muri press conference yavuze yuko ekipe ya Chelsea nta wundi mudefanseri uturutse hanze izinjizamo, nubwo bagize ikibazo cy'ibyago cy'imvune ya Colwill akavunika bikomeye cyane, ariko bavuze yuko nta wundi mudefanseri bazakoresha abo basanzwe bafite muri ekipe mw'imbere. Icyo ngicyo cyo abantu bagomba kukimenya. Ku muzamu, Chelsea mbere ko igikombe cy'isi cy'amaklebe gitangira yashakaga kugura umuzamu wa Mike Menya, ariko Chelsea na Milan AC bananirwa kumvikana birangira umuzamu agumye muri Milan AC. Chelsea ihitamo kugumana Robert Sanchez ndetse na Gorgeson, abari bo bazamu ekipe ya Chelsea ihitamo kuba yakomezanya. Iby'isoko ry'umuzamu irabireka. Igurwa rya Jalal Hato n'indi ntambwe yo kongera depth in squad, cyangwa se kongera umubare w'abakinnyi bashobora kuzafasha Chelsea. Ni ibintu bikomeye kandi abantu benshi badakunda gutekereza, ariko kugira abakinnyi benshi nibyo byatumye umutoza nka Pep Guardiola abona success muri equipe ya Manchester City. Pep Guardiola baga afite equipe ya 11 bari mu kibuga, akagira n'abandi nka 12 bari ku ntebe basimbura. Ibi ngibi rero nibyo Chelsea nayo ishaka kubaka. Urumva, sibye Jalal Hato wajemo, ariko Chelsea ifite na plan yo kwinjiza Garnacho ndetse na Xavi Simons, nabo bari mu nzira zigana Stamford Bridge. Urumva ko Chelsea rero iri mu kazi kubijyanye na transfer, nk'uko bisanzwe ihora yigaragaza kuri izi mbuga mu bijyanye no kugura no kugurisha abakinnyi. Ntabwo ari ikibazo cyo kubura amafaranga yenda kuri Stamford Bridge kubaza Xavi Simons na Garnacho bataraza, kuko kugura abakinnyi bahenze byabaye nk'akarango, cyangwa se byabaye nka mode, byabaye ibintu bisanzwe kuri Chelsea mu mpeshyi ziheruka z'imyaka ishize kuri Chelsea kuva bano banyamerika bayigeramo. N'iyi mpeshyi rero ntago Chelsea yasigaye. Ubu ngubu niyo kipe ya kabiri mu Bwongereza imaze gutakaza amafaranga menshi ku bijyanye na transferi inyuma ya Liverpool. Urumva rero ni ekipe ihagaze neza mu bijyanye na transfer. Ubwasigaye naho umutoza. Icyambere cyo wamenya, Chelsea yashyizemo imbaraga iyi mpeshyi. Icyo Chelsea yashyizemo imbaraga muri ino mpeshyi kwari ugushaka abakinnyi, cyane cyane abakina mu busatirizi, by'umwihariko bibanda ku bakina kuri wing y'ibumoso by'umwihariko. Kuko urumva ekipe yafashe icyemezo cyo kutagura Jadon Sancho wari watijwe muri Manchester United, bagombaga guhita bashaka umusimbura, bahise bamubona byihuse, uwo azari Jamie Gittens. Ariko Jamie Gittens akimara kuhagera, uwitwa Noni Madueke nawe ntabwo byatinze, nawe yahise asohoka yerekeza muri ekipe ya Arsenal. Ibyo ngibyo bihita biba impamvu ikomeye yuko Chelsea igomba gushaka umusimbura Noni Madueke. Bahita bamwidentifia muri Alejandro Garnacho ukomoka mu ekipe ya Manchester United. Manchester United ivuga ko kumurekura yakemera miliyoni 40 z'amayero, ariko Chelsea ikavuga ko ayo mafaranga ari menshi cyane itayatanga. Umukinnyi yifuza kujya muri Chelsea, nta yindi kipe ashaka. Manchester United nayo irabibona yuko itazamugumana. Urumva Chelsea nayo ibiteze umutego uvuga ngo reka dutegereze ku mpera ku munsi wa nyuma wa transferi, turabizi Manchester United izamuduha ku mafaranga kandi dushaka. Ku rundi ruhande, Cole Palmer nibyo koko ashobora kuba yarerekanye ubuhanga mu busatirizi mu mikino y'imyaka 2 ishize, ariko sezi ishize ya 2024 na 2025 yerekanye yuko Cole Palmer nawe ari umuntu nk'abandi utarambirizwaho projet ya Chelsea ari wenyine, kuko ntago yabashije kugira umusaruro mwiza umwaka wose nk'uko yari yawugize mu mwaka wari wabanje ku bwa Pochettino. Bigaragazwa nuko yatsinze igitego kimwe gusa nibura mu mikino 20 ya nyuma y'umwaka w'imikino 2024-2025. Abantu rero batumye babitekereza, bavuga ati nyamara Cole Palmer akeneye umuntu w'umukompetita, akeneye umusimbura, akeneye umuntu uzajya umukorera mu ngata mu gihe ubushobozi bwagiye hasi, kuko nta mukino utagira meforme. Bivuze ko nawe rero akeneye umusimbura. Bigaragara ko rero akeneye undi wamufasha
mu gusaranganya umutwaro wo gutsinda no guhanga cyangwa se gukereya amashanse muri ekipe ya Chelsea. Iyi ngiyi rero niyo mpamvu ekipe ya Chelsea iri gushakira hasi hejuru witwa Xavi Simons kugira ngo aze ajya afashanya n'uwitwa Cole Palmer. Kugura Liam Delap ndetse na Joao Pedro bigomba gufasha mu rwego rwo gushaka ibitego by'umwihariko. Birumvikana Pedro we yaranabigaragaje cyane mu gikombe cy'isi cy'amaklebe, yatsinze ibitego 3 mu mikino 2. urumva ko ni umukinnyi mwiza. Liam Delap nawe akaza ari umusimbura we, umwe ashobora kubanzamo none undi akaza asimbura ejo. urumva ko Chelsea muri make ihagaze neza. Nkuko nabivuze kuri Levi Colwill, Chelsea nta mudefenseur izagora gusimbura Levi Colwill, bazakoresha bahari ubundi bategereze Levi Colwill igihe azakirira akagaruka. Kugeza ubu uwitwa Fofana ni muzima, ashobora no kuza gukina match ya West Ham. uwitwa Tosin Adrabioyo nawe amazi ejo yakoze imyitozo, nawe ni muzima, ashobora kuza gukina. urumva ko rero Chelsea uko biri ifite Jarel Hato, bivuze ko ifite abadefenseur nibura 5 bashobora kujya bakora rotation bakabasha kuba bakina. Kuri ubu hari abakinnyi bamaze kugurwa, abakinnyi bamaze kwinjira muri ekipe ya Chelsea no mwaka: Joao Pedro Brighton $60,000, Jamie Gittens Borussia Dortmund $48,000, Liam Delap Ipswich Town $30,000, Estavio guturuka muri Palmeiras $29,000, Dario Esugo guturuka muri Sporting Lisbon $18,000, Kendi Paez yari amaze iminsi ari intizanyo muri Independiente yaguzwe $17,000 ahita anatizwa muri ekipe ya Strasbourg, ndetse na Mamadou Sarr waturutse muri Strasbourg kuri $11,000,000 n'ubundi arongera asubizwa muri Strasbourg. Jarel Hato waturutse muri Ajax kuri $35,000. ayo mafaranga yose mbabwiye akaba ari mu mayero. Abasohotse nabo ni benshi nka Noni Madueke $48,000 z'amapaundi, Jet Petrovic wagiye muri Bournemouth kuri $25,000, Kepa Arrizabalaga kuri $5,000, uwitwa Bashir Humphrey baniri $14,000, Marcus Bettinelli yagiye muri Manchester City kontra iwe muri free agent, Matthias Amagu yagiye muri Strasbourg ntago hamenyekanye amafaranga yaguzwe, Lucas Brexton yagiye amasezerano yarangiye, uwitwa Mike Pendez ari muri Strasbourg nawe ku nguzanyo ku ntizanyo, Joao Felix yagurishijwe muri Al Nassr kuri $50,000, uwitwa Risley Ogochuku ndetse na Crane Deusbal bose nabo baragurishijwe. Iyo urebye Chelsea ubona ko ariyo kipe mu Bwongereza kugeza isaha yakoze deal mu kugurisha abakinnyi, n'ubwo ngo yinjije amafaranga menshi mu bijyanye no kugurisha abakinnyi kurusha indi kipe yari yose mu gihugu cy'Ubwongereza. Ibyo bikayiha amahirwe yuko imaze guspendinga amafaranga make kurusha andi makipe, kandi iracyafite n'abandi bakinnyi bagomba gusohoka nka Sterling ushobora kugurishwa muri Fulham iramushaka, kongeraho Christopher Nkunku gushakwa n'amakipe nka Bayern Munich ndetse na RB Leipzig yahoze akinira $35,000 kuri Nkunku zishobora kwinjira, ukongeraho Karine Chukwuemeka ushobora kugurishwa muri Borussia Dortmund, ukongeraho Renato Viega wamaze kugera muri Villarreal kuri $25,000 z'amapaundi yamaze kugurishwa nka $30,000 z'amayero. urumva ni deal zirenze. Chelsea iri mu kazi, baravuga ati ni gute twarwanira ibikombe kandi tugakora na business yo gucuruza abakinnyi. Abashobora kongerwaho rero muri Chelsea ni witwa Xavi Simons wo muri RB Leipzig. Chelsea ikipe iri gushaka iramushakamo $60,000,000. binavugwa ko uno munsi nyuma yuko ekipe ya RB Leipzig ko mukino ifitanye na Bayern Munich aribwo deal yo kugura Xavi Simons ishobora kuza gushyirwamo imbaraga, kuko Christopher Nkunku nawe ashobora guhita agenda akerekeza muri Bayern Munich, naho Xavi Simons akerekeza mu kipe ya Chelsea. Uwitwa Alejandro Garnacho nawe uri muri Manchester United, uyu nguyu nawe abashatse bamubara nk'umukinnyi wa Chelsea, kuko mu kwezi kwa mbere ekipe ya Chelsea yashatse kumugura ariko ntibyakunda, kuko uno mukinnyi yahuzwaga n'amakipe arimo nka Napoli, ariko Napoli biza kurangira ibivuyemo. Napoli rero yahise bivamo Garnacho kubera ko yayibwiye yuko adashaka kwerekeza hanze ya Premier League ahubwo ashaka Chelsea. Chelsea rero iha agaciro uno musore ka $30,000,000 mu gihe Manchester United yo imubarira agaciro ka $50,000,000, ubwo nyine ndazibara mu mayero. Ibi rero akaba ari cyo kibazo cyuko Chelsea idashaka kurekura amafaranga Manchester United ariko nayo ntishaka kugabanya.
Morgan Rogers wo muri Aston Villa nawe ari mu bakinnyi Chelsea yigeze kwifuza, ariko ibi binyamakuru bitandukanye nka The Athletics bivuga yuko uno mugabo Aston Villa itifuza kumurekura, nubwo yamurekura ngo ikaba yifuza kumutanga kuri miliyoni 80. Byatumye ekipe ya Chelsea ibibona nkaho ari deal idashoboka kuri yo, kuko ntabwo yifuza gutanga amafaranga arenze miliyoni 50 ku muwinga uje kuba umusimbura cyangwa se umubackup. Twageze ku yindi dosiye y'uwitwa Alexandre Isaac ndetse na Liverpool, tukongeraho na ekipe asanzwe yanditswemo ariyo Newcastle. Urugendo rwa Alexandre Isaac rwafashe indi ntera ku munsi wo kuwa kabiri w'iki cyumweru gishize, ubwo uyu rutayizamu w'umunyaswede ukinira ikipe ya Newcastle yasohoraga itangazo rikomeye risobanura ibibazo bye byo kubuzwa kuba yagenda cyangwa kuba yasohoka muri Newcastle, bikaba byose bikozwe n'ikipe ya Newcastle ndetse n'abayobozi bayo. Newcastle yahise ifata iri tangazo rya Alexandre Isaac irisubiza mu buryo bukomeye cyane kandi bwihuse, ivuga ko itigeze igirana amasezerano na Alexandre Isaac, yuko ntiyigeze imusezeranya ko ashobora kugenda kandi ko itabona uburyo na bumwe bushobora gutuma yava mu ikipe muri ino mpeshyi. Mu yandi magambo, Newcastle ivuga ko idafite gahunda yo kugurisha Alexandre Isaac muri ino merikato. Ubwo Newcastle kugeza aka kanya ubu tuvugana, Newcastle ishikamye ku ijambo ryayo ry'uko idashaka kugurisha, mu gihe Liverpool yo igikomeje kwifuza rutayizamu. None ino dosiye turayibara gute, iteye gute? Ibi nibyo tugiye kugarukaho mu minota mike. Tugaruke kuri ino dosiye, tuyisesengure, tuyigive imuzi, tuyigere imuzingo, ariko tugusabe gukora subscribe kuri AZ Kigali. Ndakwinginze, nta kindi ngusaba, kora subscribe niba uzi ko utarayikora, ibyo byonyine birahagije. None byagenze bite kugira ngo bigere hano ku makipe ari professionnel, ku mukinnyi w'umuprofessionnel? Kandi iki cyabaye ikibazo gikomeye gute ku bantu bafite imyaka irenga 200 bakora zino, irenga 100 bakora zino business zo kugura no kugurisha abakinnyi, zino institution twizera? Byagenze gute kugira ngo bigere kuri uru rwego? Reka tubinyuremo mu ncamake sasa, mu buryo bumwe. Igihari nuko Isaac yumva Newcastle ko yari ibizi neza ko yifuzaga kuva muri iyi kipe kera, kandi ko yashoboraga kubikora muri iyi mpeshyi. Ibintu ikipe ya Newcastle buri gihe ihakana, ivuga ko ibyo bintu itigeze bivugana na Alexandre Isaac. Abari hafi ya rutayizamu bavuga ko mu mpeshyi ya 2024 uwitwa Amanda Staveley niwe wahoze ari nyiri imigabane muri Newcastle. Uyu mugore yari umugore, sinzi niba mumwibuka, yigura miliyoni niba ari 300, yayiguze amafaranga menshi, niwe wari wayiguze. Urumva rero yari yemeje ko ibiganiro byo kongera amasezerano ni Alexandre Isaac byari kuba muri ino mpeshyi ya 2025, bakamwongerera kontra nshyashya. Ariko Newcastle yaje kugira ibibazo bijyanye n'ama financial fair play, ishinjwa yuko yakoresheje amafaranga menshi kurushayo yinjije. Ibibazo by'amafaranga rero yinjira, ibibazo by'amafaranga byakurikiwe nuko ekipe ya Newcastle yahise ishaka ushinzwe sport, cyangwa se abo bita aba sportif director cyangwa se directeur sportif, bitewe nuko ushaka kubivuga. Aza ari uwitwa Paul Michel rero akimara kugera muri ekipe ya Newcastle, yahise afata umwanzuro w'uko adashobora gutuma, cyangwa se nta mpamvu ihari yatuma batanga amafaranga menshi ku mukinnyi wari usanzwe uri n'ubundi mu bahembwa amafaranga menshi kurusha abandi mu ikipe ya Newcastle, kandi akaba afite kontara ndende irenga imyaka 4 agisigaranye. Aravuga ati rero nta mpamvu yo kongerera kontara uno mugabo. Ahembwa 150, niwe wa mbere uhembwa menshi muri Newcastle, afite kontara y'imyaka 4, hari abandi bafite kontara y'imyaka 2. Ati rero tube tumuretse. Uno mugabo rero ako kantu niko kambere kamusheregesha. Ubwo ndavuga Alexandre Isaac, ati mwansezeranyije kuma kontara, none murabisubitse. Iyo ni impamvu ya mbere yahise anatekereza ko ashobora gusohoka. Mu gihe abimbere muri Newcastle bavuga ko Isaac nubwo icyo gihe yari atishimye, icyo gihe ntabwo yari yishimye, ariko yari afite kontara
ariko yerekanye ko yiteguye ibiganiro byo kongera amasezerano. Yari yemeye rwose avuga ati njyewe niteguye kongera amasezerano, nubwo mu mutima we yari yifuza gusohoka, ariko yabwiwe yuko azongerwa amafaranga, aravuga ati nta kibazo njyewe nzahaguma. Abo hafi ya rutahizamu bavuga ko yagaragaje inshuro nyinshi ko ashaka kugenda nyuma y'isozwa ry'umwaka w'imikino ya 2025, kubera ko yabonaga ibyo kongera kontra muri Newcastle bitari kumufasha, atanabishaka, ariko ekipe ya Newcastle ikakomeza imwihorera. Ariko ibiganiro byo kumwongera amasezerano byo byari bihari. Ibyo rero byose byatumye uwitwa Isaac ntabwo yigeze akina na rimwe mu mikino yo kwitegura umwaka mushya, cyangwa se ibyo twavuga nka pre-season. Yanze gukorana n'ikipe nkuru, kandi nta na rimwe yigeze aboneka ku mukino wa mbere, ku mukino nyine muri no mikino yose kuva shampiyona yarangira, nta rimwe yigeze agaragara mu ekipe ya Newcastle kuva batangira gukora imyitozo. No ku mukino banganyije n'ikipe ya Aston Villa, Alexander Isaac ntabwo yigeze ahagaragara. Mu kwezi gushize ubwo Mercato yari ishyushye, abantu bari kugura cyane cyane Liverpool iri ku isoko rikomeye, Liverpool yavuze ko yiteguye gutanga miliyoni 120 z'amayero. Urumva nuvuga ngo hafi miliyoni 162 z'amadolari Liverpool yari yemeye kuzitanga, ekipe ya Newcastle irabyanga. Ibyanze, Liverpool nibwo yahitaga ifata umwanzuro wo kujya muri Eintracht Frankfurt, ivuga yuko ihita kwigurira Ekitike, bamuguze miliyoni 95. Nuvuga ngo Liverpool yagiye kugura Ekitike mu gihe Newcastle yari yanze kugurisha Isaac, kandi icyo gihe Isaac nawe yateganyaga yuko azabona amasezerano mashya muri Newcastle, bituma adapushinga cyane kugira ngo ajye muri Liverpool. Yari azi yuko Newcastle izamuha amasezerano, nyuma birangira bamutengushye. Kuva icyo gihe Liverpool yatanga amafaranga bakayanga, ntago na rimwe yigeze yongera kugarura indi bid nshyashya. Nta na rimwe Liverpool yari yongera gusubira muri Newcastle ngo ibahereza andi mafaranga yenda avuguruye, cyangwa se indi bid ivuguruye, kuko byavugaga yuko nibura Newcastle ishaka mu miliyoni 150 z'amayero. Ibi bintu Isaac arabizi ko ashaka kujya Anfield, Liverpool nayo irabizi ko ashaka kuza Anfield, Newcastle irabizi yuko no mukinyi ashaka gusohoka. Ibi rero bikomeza kugenda gutyo kugeza ubwo kuwa kabiri yahisemo gushyira ku mugaragaro agahinda ke ku munsi wa mbere, nibwo abantu bose bari babonye ibyo uyu mugabo w'umunyaswede uturuka mu gihugu cya Ethiopia yifuza, n'agahinda afite uko gahagaze. Ibi bikaba byarabaye nyuma yuko rutahizamu agaragaye ku rutonde rwa PFA Player League Team of the Season ya 2024-2025. Nyine ni kuvuga ni ibihembo cyangwa se ni urutonde rw'abakinnyi bagomba gufata ibihembo by'abakinnyi bitwaye neza muri saison ya 2024-2025, ariko ntabwo yigeze yitabira bino birori. Ariko abayobozi ba Newcastle n'aba Liverpool bari babirimo. Ni ibirori byabereye i Manchester, murabizi ni ibirori ari ibirori bikomeye, ibirori bitangwamo ibihembo bikomeye cyane. Isaac rero nawe yagombaga gufata igihembo nk'umukinnyi waje mu ikipe ya saison y'umwaka ushize, ariko ntabwo yabashije kwitabira ibyo birori. Newcastle yabaye nk'itunguwe ikimara kubona iyo baruwa ndende yanditswe igashyirwa ku social media, by'umwihariko Instagram. Nayo rero nta kindi yakoze, yahise isubiza mu masaha 3 n'igice yakurikiyeho. Niyo ngo Isaac akimara gutanga ubwo butumwa, haciyemo amasaha 3 n'igice ekipe ya Newcastle nayo ihita itanga message ikomeye cyane, harimo yuko muri iryo tangazo rya Newcastle harimo amagambo avuga yuko nta muyobozi n'umwe w'ikipe ya Newcastle wigeze asezeranya ko Isaac ashobora kugenda muri iyi mpeshyi. Icyo ni icya mbere twabonyemo. Ikindi, bemeye bwa mbere ko nibyo koko ati hari ibyo abakinnyi baba bashaka, atariko twebwe nk'abareberera ikipe ati inyungu z'ingenzi tuzihereza Newcastle, cyangwa se priority ni Newcastle United, abandi baza bakurikira. Urumva abayobozi ba Newcastle icyo bareba ni inyungu za ekipe, umukinnyi uri individual aza nyuma ya ekipe. Byandi bajya bavuga ngo nta mukinnyi uruta ekipe. Itangazo ryabo ryongeraho ko ibisabwa ngo agurishwe muri iyi mpeshyi bitigeze bigerwaho, kandi ntitubona ko ibyo bisabwa bizanabaho. Urumva ndavuga ngo ibyo basaba kugira ngo umukinnyi asohoke ntabwo Liverpool yigeze bizana, atari ko bigeze noneho
nta nubwo tubona ko bizakunda yuko tumurekura, nta n'icyo tugishaka kugira ngo tugende. Ati umuryango wa Newcastle witeguye kwakira Alexander Isaac mu gihe yazangira kuba yifuza kugaruka mu ikipe. Nuko ibintu bihagaze kugeza aka kanya. Hari ikigega cyo muri Arabia Saudite cyitwa PIF cyangwa se mu magambo arambuye nicyo bita Public Investment Fund. Iki ngiki kikaba ari ikigega cy'ishoramari cya leta ya Saudi Arabia, akaba ari ikigega gishinzwe ishoramari ry'imbere mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Kandi iki kigega rero nacyo gifite imigabane myinshi mu kipe ya Newcastle kugeza kuri iyi saha. Bikaba bivuga yuko rero ari nabo bagizemo uruhare kugira ngo itangazo nka ririya risohoka ryihuta muri buriya buryo, kuko bo bavuga yuko banze agasuzuguro k'umukinnyi ku giti cye nka kuriya. None kugeza ubu Newcastle irakora iki? Harakurikiraho iki ku ruhande rwa Newcastle? Newcastle yagaragaje ko Isaac atagurishwa, kandi imyitwarire kuva ku wa kabiri yatumye ibintu bikomera kurushaho uko byari bimeze. Abayobozi bakuru b'ikipe bahise barakara ku buryo bukomeye, bavuga ko batazemerera umukinnyi uwo ari we wese uzabashyiraho igitutu icyo ari cyo cyose mu buryo ubwo ari bwo bwose ngo bamugurishe, cyane cyane bitewe nuko bishobora gusiga ubutumwa bubi ku bandi bakinnyi bari mu ikipe nka ba Anthony Gordon, ba Sandro Tonali ndetse na ba Tino Livramento, bigatuma nabo bivumbura bagashaka gusohoka ku ngufu. Hari kandi ikibazo cy'uko PIF itifuza gutakaza isura yayo nziza muri Arabia Saudite ndetse no kuri leta ya Arabia Saudite. Abafitanye ubushuti na PIF bemera ko ibi bizatuma barushaho gushimangira yuko ari ikigo gikomeye nibarabasha kugumana Isaac uno mwaka. Yaba yishimye cyangwa yaba atishimye, ekipe ya Newcastle yiteguye kugumana Alexander Isaac ku kiguzi cyose byayisaba uyu mwaka. Nubango Newcastle ntabwo yiteguye kugurisha Alexander Isaac. Umutoza mukuru Eddie Howe ibya Isaac yakomeje kugenda bigendera kure, ndetse aza no gufata niyo wafashe umwanzuro bwa mbere wo gusiga Alexander Isaac hanze y'ikipe. Yagerageje kumukura mu ikipe kugira ngo adakomeza kuba ikigusha yenda ku bandi bakinnyi, niko yabitekereje, ariko ntago yigeze ajya mu ruhame ngo amunenge, ngo avuge ngo ibiki, ngo amuvuge nabi. We avuga ko ashobora kugaruka mu ikipe igihe cyose isoko rizaba rimaze gufunga. Mbibutsa ko Mercato izarangira ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 9 aribwo izafunga saa 6 z'ijoro ku itariki ya mbere. Mercato izabirangiye. Alexander Isaac kuva ubwo azaba yemerewe kugaruka mu ikipe ya EDO. Bisa nkaho rero icyo ari cyo gitekerezo cya Home, nubwo yemera ko ibyo Isaac yakoze kugeza ubu bitazabura guhanwa, bitazabura igihano azahabwa na ekipe mu buryo bwihuse. Newcastle iracyategereje kwemeza niba Isaac azahanwa, kubera ntabwo yitabiriye umukino wa Aston Villa ku mpamvu zimuturutseho. Byatumye benshi rero batekereza ko ibintu noneho bemera ko ibintu biri serious. Batamubonye kuri match ya Aston Villa nibwo bemeye ko ibintu biri serious. Nkuko bigaragara mu gitabo cy'amategeko cya Premier League, ikipe ishobora guhana umukinnyi wayo igabanya imishahara ye iyo mu byumweru bibiri. Bibutsa ko Isaac yembwa 150 by'amayero buri cyumweru ku cyaha cya mbere cyo kudakurikiza amategeko ya ekipe muri rusange. Ibirenze ibyo, ibihano birenze gukatwa amafaranga y'ibyumweru bibiri bisaba yuko byemezwa n'ishyirahamwe ry'abakinnyi PFA, ihuriro ry'abakinnyi mu Bwongereza, rikaba ritarigeze ikintu na kimwe risabwa kugira icyo rivuga kuri uruhande urwo ari rwo rwose, rwa urwa Newcastle cyangwa se urwa Isaac. Nguko uko dosiye ya Isaac imeze kugeza ubu ngubu, nguko ibintu bihagaze. Nta uzi kugeza iyi saha ngo bizarangira gute, bizarangira Isaac ari hehe. Nizere ko mbibasobanuriye neza. Niyo ugeze aho ngaho ugikurikiye ibyo navugaga, bivuze ko wanyuzwe n'ibyo navugaga, kora subscribe, urabushimye. Niryo shimwe ryonyine wabumaye. Kuri Mikel Arteta yagarutse kuri Eberechi Eze wamaze kuba umukinnyi wa Arsenal mu buryo 100%. Yamugarutse muri press conference avuga ko ari umukinnyi mwiza cyane, umukinnyi mwiza kandi abantu bose barabizi. Imyaka ye 27 yamaze kugera mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, akaba aje rero gufasha Arsenal kureba ko bakegukana igikombe cy'isi. Nta kindi
nanjye ngo akaba aje gufasha Arsenal kugira ngo barebe ko bakegukana igikombe cya Premier League ndetse bagatwara na Champions League. Nubwo abapundenti bagiye bekomeye harimo nka ba Paul Merson bagenda bavuga ko Eze atari we muntu equipe ya Arsenal yari ikeneye kugira ngo itware Premier League. Ibyo ngibyo tuzareba uno mwaka uko bizarangira. Ni ihangana rikomeye hagati ya Big Four, amakipe akomeye yose yari yubatse: Manchester City, Man U, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea. Ni amakipe yose yubatse, rero hagiye kubaho ihangana rikomeye. Tugiye kubitega amaso mu mikino myinshi izaba muri Premier League, aho buri kipe yose ikina iminota 38 kugira ngo turebe uko shampiyona izarangira. Ngaye nguko rero, ciao ciao, naho mu bindi biganiro biri bukurikireho.